निसिंजरके हौजी कुसिन बेरी बेगा सिगे चीफ गेस्ट मसिगे दमकता डायमंड टीवी प्लस kai kumna uchari makhatana kasigi thorom sibu yaw bala piriba me khudima ui kai kumna sabu lona na trend electronic media ni sina kuma kusu sindalam sari ba ke production family ke side gi khang khongbo sari government khongbo uchari program asibu hobodi lo forward take the kaidana heno pung phawa program amar onida bidamakta asigi mupung phana kata lighting si koi kuna dominari dari sing pembangunan dari sing berapa sing dari production team masigi Kasen Pro Mani Production si nongada awang Ifan Istagini aduga hai US tongan ba pricing asi sponsor to birapa mi sing mutal ni sim jarke hoji kusi na beri be chief guest Kasen Pro Mani koi video duda sruk ya ki ba mi sing na asigi chief guest ki high price si lo kusi na beri Handakta nauna RK Production na sinduna ningol sakaubaga mari leinana pangthokhiba short video contest kanglei ningol amadi mataroi sing hairiba thim asida mapari momom production gi khaurang na ngaijerakpa hairiba short video asina first runner-up ki award phangjarakle mapari momom production na nauna puthokjariba artist sing asibu pukning thaugatpiba amadi thaugatpiba oina miyamna channel asibu nuksibiduna like comment amadi subscribe tausinbiramu Ima, oh Ima, ayo re. Bema, salah edana. Bema nang dini, impan dan ayupan kibadagi nasak nasugasi yam hong mengo. Ya, he Bema, ay kiti lai noy ni buk mai tori, anay kati yaw teko, ado lesay matam do nusibani ko. Nusibani, hujik tilo ina tam na reko. Ningon sakaw numita asum na punmanata na panglaro ko. Aduna ni Bema, ay koy na ningon sakaw numise kaurang na ngay jarise.